Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala şu cuma günleri bizni mübarek kılsın. Kılgan ibadetlerimizni kabul kılıp günahlarımızı gafu eylesin. Her bir etken hamd seneler maktavlarımız bir Allah Subhanahu ve Teala'ga bulup salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhlarına erişirge nasip olsun. Muhterem kardeşler, endi bugün sileşip gidesi sözümüz bulur Allah versa Allahu Teala'ga tevekkellik turunda. Tevekkellik degan söz şulay bit ul inde Tatar tilinde tevekkel kişi demek ul inde отчаянный kişi şulay tevekkel решительный şunday kişi bola. Lakin inde Arap tilinde tevekkel degan söz ol Allahu Teala'ga tevekkellovchi, ya'ni Allah'a tapşıra bilüchi işlerin, turmuşun, gımırın deb aytik. Mana şunun turunda inşallah sileşip gitik әле. Ул tevekkellik turunda 90-2000 yıllarda bek көп sözler bulgan idi. Çünkü o zamanda barlıkka kildi kayber Müslüman kişileri biz tevekkel kıluşular Allah Teala'ga deb işlemeyler idi. Allah Teala bulay da Aleykümselam. Allah Teala bulay da aşırıga beredi. İde otursan da Allah Teala rızıklandıra bizni de. Bir işlerge kerek түгел, tanda hizmet ettirge kerek түгел deb. Mında yine bek көп vagazlar buldu. Başta hizmet koyarga kerek, işlerge kerek, ondan soň inde Allah Teala'ga tevekkel kılarga kerek. Hadisler, ayetler bilen bitinesi anlatıldı. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına da bir sahabe kirgeçtin. Ul kire de indi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meseleşkes çıksa diyesi kaçkan bola. Diye bilen kilgen bola, diyesi kaçkan bola. Ondan soň nişlep diyengni beylemedin degeç, bu aytamin de Allah'a tapşırdım de. Diyeni kaldırdım da Allah Teala'ga tevekkel kıldım, gittim de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta diyengni beylep koydu, ondan soň Allah Teala'ga tevekkel kıldı. Mana bu İslam dininin prinsipi. Mana indi biz bütünübüz dağılıyız. İşke barasın, işlegeçtin Allah Teala'dan şulay bir tevekkel kılasın da akşa ketesin. Zarplata ketesin deb aytik indi. Bulay gına işlemeyşegine elbette magnesiz buna işlew. Bu sebep dep atala bizning işlewimiz diyeni beylep koyubuz, maşinany beklep koyubuz şulay bir daru içiwimiz bu sebep. Daru içebizde Allah'dan şifa kütəbiz. Bu işlerini biz işlerge tiyişiz. Dünya şulay kırılgan, sebepçil dünya. Lakin bugünkü kinde Müslümanlarga hazır ikinci problemi kelip tuğdu. Allahu Teala'ga tevekkel kılı jitmi. Hazır biz bütünübüzde işleybiz Allah'a şükür. Bütünübüzde ilenebizde daru da içebіз, operasyada yasayımız kerek bolsa, lakin Allah Teala'ga tevekkel kılı jitmi başladı. Yani işlegenden soň şu işlerini indi pırçılmayca neticesin Allah'dan kütü jitmi. Pırçılabız. Kilip çıgarmışız. Bulurmu? Hayırcı kalmamma? Bulurmu ipiyim aşarga? Bağlarım terbiyelerge rizak bulurmu? Bağlarım isen sağ tuğurmu? Usirlermi? Nişlerler terbiyeli bulurmu? Yani şular turunda hazır bizden bütün pırçılarımız, başlarımız kaynay başladı. Hem nişlimiz stres kaçımabız. Şularını uyluy pırçıla. Lakin bu bizning qo'lda bulgan bir түгел, mana bu neticesi. Biz bari tek sebep kılучыгына, neticesin Allah Teala'ga tevekkel kılarga tapşırırga kerek. Mesela muhterem kardeşler, İsa aleyhisselam ayta. Ertegi kunga ipi yashirmagizdi. Yani ertegi kunga zapas jimagız. Bu narsa degan söz. Narsa ertegi kunga ipi dettir gayramımayın deydi. Mesela sen bugün ipini aşağı bitirdin, kalmasın deb. Ertege bilen turasın, ipi yok. Ertege bilen şey işirge şulay bit. Elbette iş anın tursuz anın turunda түгел. Zapas jimagız kileçekke, iyinge 1 milyard akça jiyip koyma. Na черный день deyip. Bu 1 milyardın şulay bit senin черный день kaçan jiterge mümkün, jitmeske mümkün. Sen şul bugün jaklaganda öylep ketsen, sen настал черный день. Şulay bit, akçаңды kollanmay çata kalasың. Рахатын да көре алмайсың шул акчаңны. Ягъни менә шул рәвешле узакка, әллә кайларга күккә шулай бит инде планнар кырып, киләчәккә артык борчылмагыз ди. Гайса алейхиссалам әйтте. Әлбәттә, өйдә 1-2 көнлек ризык булса инде ул начар түгел. Әйтәм бит инде. Ашартырга кирәк шулай бит инде, балаларны ашатырга кирәк һәм башкасы. Безнең халык бигрәк тә шулай бит әле. Паникага бирелә.
Бер нәрсә булса, карабыдай ала башлый, шырпы ала башлый, тыз ала башлый, шулай бит инде. Бер заман чана белән тызын ташыйлар ябиләр. Тыз бетә дип дигәчтен чана белән кило тыз ташыйлар. Карабыдай бер заман кибеттә тушонка калмады пандемия вакытында. Минем үземә дә шалтыратып әйттеләр. Хәзрәт ди алып калды. Авыр вакытлар килә, авыр заманалар килә ди. Җыеп куйды, мин сиңа ди сиретеп кенә әйтәм ди. Шунда менә мөхтәрәм кардәшләр, андый кешеләр булды шулай бит. Шуңа күрә дә иртәге көн өчен мөхтәрәм кардәшләр, инде Гайса галәйһиссәлам әйтте, алай борчылмагыз ди, алай торып ди, паникага бирелмәгез ди. Чөнки һәр көн үз ризыгы белән килә ди. Һәр көн үз ризыгы белән килә. Мин мөхтәрәм кардәшләр, менә үземнән дә шундый сизәм. Мәсәлән, кесәңдә акча бар. Әгәр сиңа кесәңдәге акчаны топтырасың шунда, шулай бит. Хәзер бирсәң кешегә, әлбәттә иртәгә дә көн бар, берсе көнгә көн бар. Мәсәлән, үземне генә әйтәм инде. Минем шимбә, якшәмбе көнне ашлар бар, мәсәлән. Дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе, җомга анда ашлар юк. Димәк, мин хәзер якшәмбе көнне садака бирәсем килсә, мин уйлыйм инде. Миңа акча җитәр микән икенче шимбәгә кадәр дип. Шулай бит. Уйлап йөрисең. Ну, лучше тотып торсын әле. Белмисең бит, дүшәмбе анда нәрсә була, шулай бит, һәм сишәмбе нәрсә була дип. Менә шулай дип уйласаң, дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе бер нәрсә булмый. Шулай дип уйласаң. Ләкин якшәмбе көнне уйласаң, ярар Аллаһ Тәгалә икенче көндә ризыгын бирер әле дисәң, якшәмбе көнне бирәсең икән садакаңны, дүшәмбе көндә була ашлар. Сишәмбе көнне дә берәрсе үлеп китә. Чәршәмбе көнне дә берәрсе туып куя, шулай бит. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә һәрбер көннең үз ризыгын биреп тора. Аллаһ Тәгалә һәрбер көннең үз ризыгын бирә. Ләкин әгәр дә уйлыйсың икән киләчәкне, ул вакытта ул чыннан да менә шушы синең савабы да булмаска мөмкин. Ризыгың да булмаска мөмкин. Шуңа күрә дә һәрбер көн үз ризыгы белән килә ди Гайса галәйһиссәлам әйтә. Әгәр дә сез ди уйласагыз ди, сугалчанның ашказаны кичкенә дип ди. Ягъни аларга күп кирәкми бит ашарга дип ди. Карагыз хайваннарга ди. Ул әйтә. Сугалчанга нәрсә? Безнең бит ашказан зур. Сугалчанга нәрсә кирәк инде аңа? Шулай күп кирәкми бит аңа ди. Карагыз кышларга ди. Кышларның ашказаны зуррак шулай бит. Ләкин сез әйтерсез, аларның канатлары бар бит диярсез. Алар канат белән очып, Иракларга барып ризык таба алалар. Без бит алай Иракка китә алмыйбыз. Алайса ди, карагыз ди, суда яшәгән хайваннарга ди. Суда яшәгән хайваннар нинди зур, ләкин аларның тамагы тук. Китларны карагыз. Шулай. Кит нинди зур. Бу көненә әллә ничә тонна ашый. Мин хәзер хәтерләмим инде күп ашаганы. Тонналап ашый китлар. Ләкин ач калмыйлар. Аллаһ Тәгалә ашата. Алар нәрсә ашый? Менә мондый вагай бер ашыйлар алар. Алар акулаларын, дельфиннарны ашамыйлар, зур итле хайваннарны. Алар ашыйлар кичкенәләрне. Шушы планктон артыннан куып йөрмиләр алар. Китлар. Биологияны беләсез бит, зоологияны шулай бит. Алар авызларын ачалар да җириләр. Изәләр. Авызга кергән суны җабалар да, суны кысып чыгаралар телләре белән. Судан фильтрлы дигән маяклары бар алар. Шул фильтрда кала планктон, раклар, төрле вак балыклар, шуларны ашыйлар. Алар эзләп тә йөрмиләр. Алар авызларын ачып йөриләр шулай. Су астында шулай. Но син урамда авызың ачып йөрмә, кит. Син кит түгел шулай бит инде. Авызың ачып йөрсәң, сеңә керәләр. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, борчылмагыз дигән сүз бу. Үз эшегезне эшләгез. Үз юнәлешегез белән барыгыз. Аллаһ Тәгалә ризыгын кайгыртучы ди Гайса галәйһиссәлам әйтә. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Гомар радиллаһу анһу әйтә, әгәр иртә белән мине куандыра торган яки минем күңелемне төшерә торган бер нәрсә күрсәм ди, мин ди нәрсә ди? Мин ди борчылмыйм, бер нәрсәгә дә куанмыйм ди. Ни өчен? Минем өчен нәрсә хәерле икәнен мин белмим ди. Бу нәрсә дигән сүз? Бу Аллаһ Тәгалә биргән һәр әйберне кабул итә белергә кирәк. Байлык бирсә дә, син аны кабул ит, я Раббым, әлхәмдүлилләh. Хәерлесе булсын ди. Ләкин бирмәсә дә иртә белән сиңа ризыгың юк икән, эшсез калдың менә хәзер син, хәзерге вакытта мәсәлән. Син аны
кабул итә бел Аллаһ Тәгаләдән. Ашыкма күңелеңне төшерергә, эшсез калдым, трагедия, биттем мин дип. Бәлки бу синең өчен хәерле ди. Бәлки шушы синең өчен хәерлесе булыр ди. Күп кешеләр менә эштән куылгачтан, беләм инде танышлар арасында да депрессия белән җирделәр. Мине эштән кудылар. Бүгенге көндә аларның хәлләре әйбәтрәк. Алар яңа эш таптылар. Тегесенә караганда, искәрәгенә караганда. Искесеннән куылмасалар, бу яңасына алар бармаслар иде. Һаман яшәп шулай җирләр иде бер урында. Нәрсә хәерле икән үзләре белмәсләр иде. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә сиңа нәрсә хәерлесен әзерләгән син белмисең ди. Шуңа күрә борчылырга ашыкмыйм ди. Умар радиллаһу анһу әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә хадисендә, мин сезгә ди Аллаһы Тәгалә әмер иткән һәр нәрсәне әмер иттем ди. Аллаһы Тәгалә тыйган һәр нәрсәне мин сезгә тыйдым ди. Миңа Җибраил алейһиссәлам килеп әйтте ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Нәрсә ди Җибраил алейһиссәлам әйтә? Син үзеңгә тиешлене алып бетермичә үлмәссең дип әйтте. Ягъни, әгәр син исән икән бу дөньяда, димәк, әле синең ризыгың бар, борчылма, кайгырма. Мин биттем дип уйламасын. Син исән икән, димәк, синең ризыгың бар. Без бит борчылабыз. Булырмы эш, булырмы ризык, булырмы бизнес тегеләй булай. Әгәр син исән икән, димәк, синең ризыгың бар. Син ризыгыңны алып бетермичә үлмисең. Әгәр дә үлгәнсең икән инде, анда син ризык турында борчылмыйсың инде. Шулай. Шуңа күрә борчылырлык әйбер юк. Борчылма, көтеп тор, кабул ит ди. Әгәр ризыкның килүе әкренләйсә ди, тренинг барамында хәзер әйбәтләп тыңлагыз. Кемнәр җаклый, уяныгыз. Әгәр ризык килү әкренләйсә, ягъни ризык бит ул күп итеп килергә мөмкин. Ишелеп, мөмкин әкрен-әкрен тамып кына килергә. Син үлмисең дә, но әллә ни яшәп тә булмый. Иркенләп шулай. Тик мәсәлән, уже 3нче хатынга акча җитми. Икенчесе бар инде, Аллаһка шөкер. Өченчесенә уже акча җитми, ризык әкренләя. Нишлисең ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, 8дә калдырыгыз. Күбрәк Аллаһы Тәгаләдән сорагыз ди. Алладан сорагыз. Һәм нишләгез ди? Гыйбадәт кылыгыз, Аллаһы Тәгаләгә буйсынуны арттырыгыз. Ни өчен? Чөнки Аллаһы Тәгаләгә буйсынудан да яхшырак байытучы әйбер юк ди. Димәк, нишләргә кирәк? Эшеңне югалттың икән? Ташла дөнья мәшәкатьләреңне, борчуларыңны. Аллаһы Тәгаләгә ничек буйсына аласың, шулай буйсын. Намазлар оқы, тәһаҗҗүдләр, уразалар тот, Коръән тотып утыр мәчеттәгел. Садакалар бир, мөмкинчелегең булса, кешегә ярдәм ит. Итагать кыл, тәүбә ит гынаһларыңнан. Менә шушы Аллаһы Тәгаләгә итагатьне арттырсаң, буйсынуны арттырсаң, Аллаһы Тәгалә сиңа ризыгыңны арттыра ди. Моны сезгә сөйләмәсләр бер җирдә дә. Мин беләм, сезнең яртыгыз җиритен тренингларга. Йөрисез бит тренингларга, личностный рост, как разбогатеть, там финансовый грамотность, фәлән фәсмәтән, шулай бит байырга өйрәтәләр сезне. Бер кая сөйләмиләр сезгә моның турында. Берсендә дә әйтмиләр, Аллаһы Тәгаләгә буйсынуны арттырсаң, ризыгың арта ди. Алар сөйлиләр, не думай как бедный, купи iPhone в кредит. Шулай бит, купи машину в кредит, потому что деньги притягивают деньги. Не думай как раб, диләр алар, шулай бит инде. Будь выше этого, ахрачектә ты в кредите и ашарыңа да юк синең, шулай бит. Дәшәрәк ашап утырасың. Но ты думаешь как бакач, бай кеше шикелле. Беләм анда егетләрне. Алар үзләрен якын тирәләрен шулай уратып алганнар, яхшы тормыш белән, ләкин алар гел бурычта юк. Алай бай булмый, дөрес түгел. Дөрес психология түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Бундай тренингларда кемнәр бай? Тренингны үткәргән кеше бай. Син баймыйсың анда. Әле тренингка җиреп миллионер булган кешене бер дә күргәнем юк. Бер кешене дә күргәнем юк ди. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә инде итагать белән ризыкны арттыручы ди. Мөхтәрәм кардәшләр, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Кемнең бай буласы килә ди? Тагын сезгә тренинг бара, шулай бит инде хәзерге авыр вакытларда безнең кемнең бай буласы килә ди? Шул Аллаһы Тәгаләнең кыдрәтенә, аның ярдәменә күбрәк ышансын,
үзенең кулындагы әйбергә караганда ди. Ягъни үзеңдә булган сәләткә, байлыкка өметләнмә. Минем өйдә 5 миллион акчам ята, подушка, шулай дип аңа тәвәккәл кылма, аңа ышанма ди. Ышан Аллаһ Тәгаләнең кыдырәтенә, аның ярдәменә. Бөтен кеше начар яшәсә дә син әйбәт яшәячәксең. Әгәр син Аллаһның кыдырәтенә ышансаң. Сугыш чагында шулай булган. Сугышта да авыр яшәгән кешеләр булган, яхшы яшәгән кешеләр булган. Кому война, кому нажива дигәннәр шулай бит. Бу эш нәрсәдә? Эш монда Аллаһ Тәгалә бөтен кешенең дә хәлен бер итми. Авыр вакытлар булса да, акча бер кая китми ул. Ул бары тик бер кешедән икенче кешегә күчеп йөри. Ә кем күчерә аны? Аллаһ Тәгалә. Димәк, Аллаһ Тәгалә чыганагына ышансаң күчерүченең, Аллаһ Тәгалә димәк аны күчергән вакытта синдә дә әзрәк сәтебендә калдырып китә шулай бит. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, тәвәккәл кылыгыз Аллаһ Тәгаләгә күбрәк ди. Инде кемнең иң көчле буласы килә ди? Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылсын ди, Аллаһга тапшырсын ди. Аллаһга ышанып эшләсен. Минем яклаучым Алла бар дип уйласын ди. Кемнең көчле буласы килә ди? Үз беләгендәге кешенә ышанмасын ди. Һәм инде кем иң мөхтәрәм буласы килә ди халык арасында? Аллаһ Тәгалә тыйганны кылмасын ди. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә тыйганны кылмаса, кеше алдында мөхтәрәм кеше булыр ди. Бөтен кешенең бүген мөхтәрәм буласы килә шулай бит. Дәрәҗәле буласы килә. Ләкин күп төрле кеше төрле усул сайлый бу очракта. Ә монда бик гади усул бар. Аллаһ Тәгаләнең кушканын үтә. Тыйганыннан тыел. Шул вакытта мөхтәрәм булырсың, шул вакытта дәрәҗәң булыр. Президентлар бар. Алар мөхтәрәм түгел, алардан куркалар. Сталин бар иде, шулай бит. Сталинны не уважали, а боялись. Үлгәчтен хәзер рәхәтләнеп теләсәң нәрсә әйтәләр аның турында. Ихтирам итсәләр, үлгәчтен дә әйтмәсләр иде. Шуңа күрә мөхтәрәм буласың килсә, Аллаһ Тәгалә кушканны үтәп тыйганнарыннан тыелырга кирәк ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кыла белү, алу бу мөхтәрәм кардәшләр бик зур көч бүгенге көндә. Зур борчулардан, зур проблемадан коткара торган көч бу. Без моны онытмаска тиешбез. Чөнки әйтәм бит, күп кешедә проблема, депрессия, стресс, бөтен бензин бәясе арта, газ бәясе арта, май бәясе арта, бөтен әйбернең бәяләре арта. Көн сайын шаккатасың шулай. Мин газда йөрәм, заправка 3 көнгә бер керәм, 3 көнгә бер бәя арта. Сюрприз килгән сайын. Әлбәттә, кеше борчыла башлый шулай бит инде. Кеше борчыла башлый. Шуңа күрә инде мөхтәрәм кардәшләр, менә шушындый Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кыла белсәң, бу борчуларны булдырмаска мөмкин. Иншаллаһ, русча сөйләп китербез. Аъузу биллаһи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таваккуль, полагании на Аллаха. Как полагаться на Аллаха? Вообще, нужно ли полагаться на Аллаха? Иногда мусульмане, даже живя в этом мире, становятся материалистами. Один вчера слушал одного арабского там какого-то ученого, он говорит, ислам, говорит, шариат, не базируется на чувствах, он говорит. То есть ислам, он говорит, не базируется на чувствах. Я говорю, ладно. Потом говорит, мы должны любить посланника Аллаха больше всех, он говорит. А любовь что это? Любовь это чувство. Любовь это же неосязаемые вещи, это нельзя потрогать, правильно? Он говорит, ислам, религия, это не чувство. Говорит. Вот это четкие правила, что сказал Аллах, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Потом говорит, мы должны любить пророка больше всех. А любовь это чувство, дорогие друзья. Иногда вот такие вещи мы видим, что мусульмане становятся действительно материалистами. Шариат для них это свод законов, правил, не более того. Сейчас распространен такое слово в обществе татарском. Они говорят, Коран нельзя читать мертвым. Слышали такое? Что Коран мертвым нельзя читать. Коран читают для живых, они говорят. Мертвым пользы нет от Корана, они говорят. Хорошо. То есть Коран это свод законов, от которого
есть польза только живым людям, правильно? Теперь я задам вопрос этим людям. А ты понимаешь по-арабски? Нет, не понимает. Тогда ты тоже не должен читать Коран. Потому что и тебе пользы нет от Корана. Раз ты его не понимаешь. Правильно? По твоим правилам, раз пользы нет для мертвых, значит для тебя тоже пользы нет, потому что ты не понимаешь арабского языка. Но Коран – это не только свод законов. Коран – это еще саваб, вознаграждение, неосязаемые вещи. Когда ты читаешь его на арабском языке, даже если ты ничего не понял, ты получаешь саваб. Это единственная книга, за чтение которой тебе дают саваб. И вот этот саваб мы можем посвятить умершим людям. Не смысл Корана, а саваб можем посвятить. И в этом согласны все ученые. А ты говоришь, Коран не надо читать мертвым. Ты сам не понимаешь, что ты говоришь. И таким образом мусульмане становятся очень материальными. Материальными. И забывают, что есть неосязаемые, невидимые вещи, которые называются верой, упованием. Вот это мы должны никогда забывать, дорогие друзья. Дауд, алейхиссалям, дал своему сыну Сулейману, алейхиссалям, совет и говорит: «О сын мой, доказательством богобоязненности человека являются три вещи. Первое – это таваккуль, полагание на Аллаха в том, что еще не постигло тебя. Вот каждый из нас беспокоится за будущее. Что будет? Каким вырастет мой сын, моя дочь? Хватит ли у меня денег на коммунальные расходы и так далее, на содержание там автомобиля или еще что-то? Мы переживаем. Что он говорит? Не переживай, делай, что ты должен. За будущее отвечает Аллах Тааля. Богобоязненный человек, он полагается на Аллаха в будущем. Представьте, вот если я сейчас вернусь назад, когда мне было 20 лет, например, да, меня терзали вот эти вещи. Как я проживу, работа, туда-сюда. Прожив до этого возраста, я оборачиваюсь назад и говорю: а ведь особо-то таких проблем и не было. Я вот переживал 20 лет назад, сейчас я уже это прожил, оборачиваюсь и говорю: а ведь и с жильем проблемы решились. Аллах ашкар и накормленный. Аллах ашкар одежда есть. Аллах ашкар транспорт какой-то есть. Альхамдулилля. Вроде ты беспокоился, да, когда тебе было 20 лет, когда ты действительно там ни жилья, ничего, ни кола, ни двора, как говорится. Тем более ауылдан келген малайның. Колхозник ауылдан келсе. Городским ребятам попроще. У них есть фора. У городских ребят есть фора 10-15 лет. Они обеспечены жильем. Они с папой и мамой всегда могут жить. А у деревенского парня этой форы нет. Он должен вкалывать, как приходит. У него ни дня, ни ночи нет. Он сначала должен жилье себе обеспечить. Или тот, кто приезжает, например, из-за рубежа в нашу страну. Но, однако, Аллах Тааля этим всем обеспечивает. Теперь, когда тебе 40, ты думаешь, что будет там в будущем, там... Вот не надо об этом думать. Вот вернись в свои 20 лет. Как ты переживал? А все было нормально. И вот сейчас успокойся. Скажи, как 20 лет назад Аллах Тааля меня обеспечил, и сейчас, иншаллах, обеспечит. Если не будет обеспечивать, значит, я умер. Проблем нет. Если не обеспечивает, значит, я умер. Все, там другого ответа нет. Вот поэтому, дорогие друзья, полагаться на Аллаха в будущем, что касается будущего. Второй признак богобоязненности – это быть довольным тем, что у тебя есть сейчас. Это элементарно. Мы же не можем быть довольны тем, что у нас есть. Постоянно надо то, чего у нас нет. Или что есть у людей. Смотрим вот этого, вот того, то. И не радуешься тому, что у тебя есть. Элементарно надо быть довольным и благодарить Аллаха за то, что имеешь. И когда когда тебя постигнет потеря, терпеть. Если когда потери какие-то произошли, проявлять терпение. Что такое терпение? Это не значит не решать проблему. Это значит не переживать за проблему. Ты ее решай, но не переживай. Полагайся на Аллаха. Вот это терпение. Не нервничай. Не кори себя, не убивай себя. Не вини
кого-то. Просто скажи, это временно. Надо полагаться на Аллаха. Также, дорогие друзья, в одном из хадисов пророк ﷺ сказал, нет, это Ибн Мас'уд сказал, не пророк ﷺ, а Ибн Мас'уд, сподвижник, рады Аллаху анху, он сказал, если бы, говорит, ученые давали свои знания достойным людям, эти ученые стали бы господами, царями своего времени. Но однако, говорит, эти ученые расходуют свои знания и дают низким людям, недостойным людям, ожидая от них какую-то награду. Ну, уважение, может быть, может какие-то деньги там, да, и так далее. И поэтому, говорит, они унижают себя в этом мире. Они унижают себя в этом мире. Это что касается знаний. Он говорит, я, говорит, слышал, как пророк ﷺ сказал, кто будет переживать за ахират, то за его мирские дела будет переживать Аллах Тааля. Он будет решать эти дела. Кто переживает за ахират, то его мирские дела будет решать Аллах Тааля. Он будет за них переживать. А кто будет переживать за мирские дела какие-то, пропитание там или еще что-то, да, то этот человек найдет свое место в аду. В любом из ям, в любой из ям аду он найдет свое место, говорит. Значит, у нас появляется правило. Хочешь жить хорошо, думай об ахирате. С одной стороны, ты должен сконцентрироваться на этом, на мирском. Что нам говорит буддизм? Если есть проблема, откинь все и сконцентрируйся на этой проблеме. Буддизм нам говорит. Ислам нам говорит, если у тебя есть проблема в этом мире, думай об ахирате. Все забудь. Думай об ахирате. А когда ты думаешь об ахирате, что ты делаешь? Думать об ахирате значит беспокоиться об ахирате. Значит, ты говоришь, ага, там надо отвечать за намаз, надо побольше намаз читать. Тахаджуд побольше надо делать. Давно уже к Корану не притрагивался. Вообще у меня всегда была мечта научиться читать Коран на арабском. Все, записываюсь на курсы. Ты начинаешь думать об ахирате. А тут у тебя куча проблем нерешенных. А ты начинаешь думать об ахирате. И тогда эти мирские твои проблемы начинает Аллах Тааля решать. Это не значит, что надо все забросить. Там встаешь, ага, вскопать надо огород. Так, пойду-ка я об ахирате подумаю. Это не проблема, это работа. Это не проблема, это работа. Вот если ты спахал огород, посадил туда все, а там ничего не выросло, тогда ты говоришь, это проблема. Надо думать об ахирате. Что-то значит не то в моем поведении. Вот так, дорогие друзья, Аллах Тааля решает, говорит, наши проблемы. Гали, рады Аллаху, он сказал, у ислама есть 4 опоры. Это не то, что вы выучили. Там шахадат, намаз, ураза, закат, хадж. Нет, не то. У ислама, говорит, есть 4 опоры. Первая, говорит, это убежденность. Якин. В религии должна быть убежденность, якин. Если ты верующий человек, то ты должен быть внутри уверен. Уверен в чем? В истинности своей религии, естественно. Ты должен совершать дела только ради Аллаха. И ты должен верить в обещание Аллаха. Иногда мы сомневаемся, в себе сомневаемся. В сказанных словах начинаем сомневаться. Когда начинаем думать, надо делать дават, не надо, вот сказать ли вот эту вещь, дай, не надо, может быть. Надо быть уверенным. Якин должен быть. Не бойся, бойся только Аллаха. Есть обещание Аллаха. Если он обещал помочь, значит поможет. Если он обещал погубить какого-то там несправедливого, значит погубит. Все, верь в это обещание. Второе – это справедливость. Если ты мусульманин, у тебя должна быть справедливость. Что значит? Если, по маленькому примеру, если ты кому-то что-то должен, ты должен отдать свой долг до того, как у тебя попросят. Это справедливость. Не жди, потому что есть люди, у которых есть деньги, но они ждут срока. Когда
надо вернуть. Потому что по договору ты должен вернуть через год, а у тебя деньги появились раньше. Иди отдай. Это справедливость. Всегда свои долги надо делать, когда только появилась возможность, сразу надо возвращать. Долги перед Аллахом, перед людьми, все. Но если тебе должны, и человек не заплатил вовремя, терпи. Прояви милосердие. Это справедливость, говорит. Не спеши бранить его, не спеши к нему с требованиями, прояви милосердие. Но когда эти слова были сказаны, люди брали в долг по уважительным причинам. Сейчас люди берут в долг не по уважительным причинам. На отдых они едут. В долг берут деньги. Решил поменять машину. Ездит машина вот эта, она еще не рассыпалась. Он решил покруче взять машину. С автоматом, с кондиционером, с полным приводом, там туда-сюда. На роскошь он уже тратит деньги. И есть у него телевизор дома, от бабушки остался. Он хочет большим экраном там. Я тоже уже посмотрел, там тысяч за 60 есть телевизор. Тоже посмотрел, думаю, вот хороший телевизор, надо дома телевизор завести. А потом у меня то, что какой телевизор у меня есть, все каналы пропали. Просто пропали. Антенна не ловит. Поиск ставишь, не ловит. Ловит ТНВ только. У татар что ловит еще, да? ТНВ только ловит. Потом говорю, какой толк мне от телевизора, если у меня здесь каналы не ловит, правильно? Аллах Тааля решил мою проблему. Он говорит, не надо тебе телевизора. Таким образом, если тебе что-то должны, прояви милосердие. Но сейчас люди берут деньги в долг не по нужде, а по кайфу. Раньше по нужде брали, есть нечего было людям. Одевать нечего было. Сейчас уже другие времена пошли, поэтому очень много сейчас людей должны денег друг другу. Хотя они не голодные. Раньше были голодные, но должников было меньше. Удивительно просто. Третье – это терпение. Терпение нужно в поклонениях, когда ты поклоняешься Аллаху. И терпение нужно, когда ты встречаешься с грехами. Чтобы не совершить грехи, нужно тебя держать в руках, терпеть. И четвертое – сражение. Что значит сражение? Надо драться? Шаляпин писал, читал заметки Шаляпина, как они дрались здесь на озере Кабан, татары с русскими. Интересно, он там пишет. Мы выходили, говорит, на коньках кататься. Детьми, говорит, туда, на озеро Кабан. Катаемся, говорит, он же русский, от лица русского человека рассказывает. И тут, говорит, когда рядом с тобой катается татарин, на ходу бьет тебя, говорит, по лицу. Просто так. Ну, потому что, понимаете, да, отношения. Русские татары хоть жили мирно, дружно, как сейчас говорят, но надо как-то вот все равно, да? И, говорит, раз тебя по носу бьет. И ты, говорит, начинаешь искать момент его тоже ударить, говорит, уже. Ты тоже катаешься вокруг, и раз ему тоже сзади прилетает. Потихоньку, говорит, к нашим детским забавам присоединяются, говорит, парни повзрослее. Уже подростки там повзрослее, там 15, 16, 20 лет уже подтягиваются, говорит. А к вечеру, говорит, уже 40-летние мужики, стена на стенку, дерутся, говорит, татары с русскими. Стена на стенку. Но были правила. Внутрь варежек ничего тяжелого не подкладывать, лежачего не бить, кто на коленях, тоже не бить. Были правила. Если, говорит, кто-то мухлевал, что-то подкладывал туда внутрь, свои же били этого человека. Были правила. Он рассказывает. Не про это сражение сейчас речь идет. Не про эти драки речь идет. У нас есть там, да, ребята, которые ищут моменты, да, кого бы там ударить, силу показать там, да. 2 раза сходил в фитнес там и давай сам сейчас, да. 3 урока взял у сенсея там какого-то местного. Не про это сражение сейчас речь идет. Речь идет о чем? Не будь беспечен к шайтану. Шайтаном надо сражаться. Шайтан постоянно на чеку. Он объявил против тебя войну. Не думай, что он сложил оружие и оставил тебя на время в покое. Нет, ты постоянно должен быть на чеку, быть воином и быть на страже. Потому что он с любой стороны может подойти. И есть богатство фитне. Надо сражаться с этой фитной.
С разных сторон приходит фитна богатством. Каким образом? То есть у тебя есть имущество, ты хочешь еще больше. Или у тебя есть имущество, и ты начинаешь себя развращать этим. Как с этим надо сражаться? Каким образом? Надо быть довольным тем, что у тебя есть, чтобы победить эту фитну. Вот Али радийаллаху анху сказал нам, как быть спокойным, как нормально прожить эту жизнь. Советы очень простые, но на самом деле непростые. Они охватывают всю нашу жизнь. Постоянно мы должны работать над собой, дорогие друзья. И не надо забывать, что Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Вама мин даббатин фил арды илля аля Аллахи ризкуха». У любого живого существа на земле пропитание у Аллаха. И у тебя тоже. У тебя пропитание у Аллаха. Аллах Тааля дает пропитание. У него просишь, его слушаешься, ему подчиняешься, он дает тебе пропитание. Пропитание, раз у тебя есть, благодари его, благодари. Не кого-то другого. Правильно пользуйся этим богатством. И не переживай за завтрашний день. Никто еще не спланировал завтрашний день. На сегодняшний день никто не спланировал. Ни у кого по плану жизнь не проходит. Все проходит только по плану Аллаха. Вот сегодня утром прочитал про Илона Маска. Илон Маск, он был бизнесменом уже с юности. В студенческие годы он арендовал дом, устраивал там вечеринки, пускал на эти вечеринки людей за деньги и тем самым покрывал аренду дома. Он, говорит, вот уже с юности был бизнесменом. Там тоже кто-то Тинькофф там, и тогда кто-то рассказывает, да, вот мы там в юности продавали джинсы, жвачки там и так далее. Нет, они разбогатели не таким образом. У этих богачей спросили, как вы разбогатели? Вы думаете, Илон Маск придумал Тесла? Нет, Тесла придумали другие ребята, он их выкупил просто. Он вложился в них, потом выкупил. Нет, это не гении. Когда у них спрашивают, и спросили искренне, у настоящих богатых людей, которые жизнь прожили уже, которые не говорят там, я там блестящий ум, поэтому заработал. Они что сказали? Мы просто оказались в нужном месте в нужный час. Они так сказали. Они подумали, отсанализировали всю свою жизнь, все свои успехи. Они сказали, мы оказались в нужном времени, в нужный час, в нужном месте. А что это значит? Это значит, Аллах тебя выбрал и дал. Аллах тебя выбрал и дал. Кто-то, например, кто-то вложил в Apple, только что зарождающуюся там фирму, да, и преуспел. Он говорит, он предугадал будущее. Да ничего подобного. Кто-то вложил в другую компанию и проиграл. Просто это называется повезло. А по-нашему это называется Аллах дал. Как говорит Рамзан Кадыров, да? Откуда деньги? Аллах дал. А ты, говорит, попробуй, докажи, говорит, что не Аллах. Вообще. Не поспоришь вообще. Абсолютно. Аллах дал. И он прав. Аллах Тааля дает. Тоже понимает. Вот поэтому, дорогие друзья, к этому источнику мы должны обращаться постоянно. Если у нас есть какие-то проблемы, так скажем, наши жизненные, материальные особенно, самое главное делать то, что от тебя Аллах просит. А то, что Аллах должен делать перед тобой, Он это сделает. То есть прокормить тебя. Аллах обещал, мы вас кормим. Нахну нарзукуку. Мы вас кормим, вас питаем. Все. Это Его. А ты делай то, что на тебя возложено. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء